Amen. Ko mukonje. You seem. Kubera amatangazo. Amen. Bwira mwegeranye ngo mukanya biraza. Tell your neighbor it's coming. Mukanya biraza. It's coming. Ndabizi ko ari cyo Uwiteka yagupangiye. I know there's something in ntabwo ari njye ariko ari cyo Uwiteka yateguye ku bwawe. But the Lord has planned Hallelujah. something for you. Hallelujah. Iyo nice ndimo ntekereza iteraniro ry'uyu munsi. And I think about today's service. Ngira Imana ngo ni wowe ubaza bari buze. God, you are the only one nawe who wabagaburira. will come, and it's you who ariko ndabizi. But I know ko Imana yampaye cyo kukubwira. God gave me something for ndabizi kuri you. buvugane n'umutima I know wawe. I will be speaking to your heart. ndabizi ko atari umugenzo kubutera. I know it's not a routine for you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, ashimwe. Praise God. Uyu munsi rero Today ntusanzwe. it's a special day. Hallelujah. Hallelujah. mwajyanye ngo ntusanzwe. Tell your neighbor it's a special day. kubera ko nawe udasanzwe. Because you are not an ordinary person. Imana yaguteguriye ibidasanzwe. God has prepared a special. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ujye mwihangana ko nsakuza. Please bear with me for my out loud voice. Hari n'abasakuriza ubusa. Some people cry out for Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Reka badusomere kuva rimwe. Let us read from Exodus chapter 1. dusimbuka rimwe 8 kugeza ku 10. Exodus chapter 1 8 through 10. Kuva igice cya mbere umurongo w'8. Muri Egiputa himundi mwami utigeze kumenya Yosefu. Himundi mwami utarigeze kumenya Yosefu. There was a new king over Egypt who did not know Joseph. Mwese murabizi ko Yosefu yari yaratonye. You know Joseph was favored. Yaremewe. He was accepted. Hari umwami uzi Yosefu ntago bari bamerewe nabi. When there was a king who knew Joseph, they were not in trouble. Igihe kiragera ngo himundi mwami. And then a time came, a new king utarigeze kumenya Yosefu. Who never knew Joseph. Abwira abantu bati dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi buturusha amaboko. Nimuze tubashakira ubwenge be kugwira. Muze tubashakira ubwenge Let us deal shrewdly with them lest they multiply. Bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Jya kuva 3 Exodus 3. Ndabizi kuri buze kunyumva. Exodus 3. Kuva 3 mu murongo wa 7 wa 8. Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Bagiye inama yo kubababaza kandi bayigeraho. Igihe kiragera barataka. Bamaze gutaka Uwiteka aravuga numvise gutaka k'ubwoko bwanjye. Komeza. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa. Kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Mbakure muri icyo gihugu. Mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Simbuka ujye mu kuva 10. Exodus 10. Kuva 10 umurongo wa 3. Simbuka ujye kwa 7, simbuka ujye kwa 24. 7 and 24. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo. Baramubwira bati Uwiteka Imana y'Abaheburayi iravuze iti uzageza he kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye. Igihe cyarageze ndimo ndayenda mbicamo ariko kugira ngo iyi nkuru utayizi tuze kugenda. People who umvise mu gice cya mbere in the first chapter himye umwami utaruzi Yosefu. A king who never knew Joseph was. Ibihe byabo birahinduka. Babahata uburetwa kugira ngo babigire ubwenge. They connived babaza kugezaho batazashobora kwinyagamo. Them until they could not be comfortable. Igice cya 3 akatubwira ngo Imana iva gutaka kwabo. The Lord, the Bible says, the Lord had gutaka kwabo iramanuka imanurwa no kubatabara. Then he came down to save them. Yohereza Mose kugira ngo ajye gutabara. He sent Moses to save them. Haciyemo ibindi byinshi tugeze ku gice cya 10. We are reaching now chapter 10. 3. Leka ubwoko bwanjye bugende bunkorere.
dusimbuke dufate 7. Now 7. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati uriya mugabo azageza he kutubera umutego? Uriya mugabo azageza he kutubera umutego? How long will this man be a snare to us? Reka abantu bagende bakorera Uwiteka Imana yabo. Reka abantu bagende bakorera Uwiteka Imana yabo. Go that they may worship the Lord. Nuramenya yuko Egiputa hapfuye? Ese nturamenya ko Egiputa yapfuye? Do you not yet Reka realize tujye that ku Egypt murongo is wa ruined? 24. Let's go to verse 24. Nturambirwe ndabizi kuri buze kunyumva. 24 kugeza kuri 26. 24 24. through Farawo 26. ahamagaza Mose aramubwira ati Farawo arongera ubwo nyuma y'ibindi bimaze kuba byinshi ahamagaza Mose aramubwira ati Pharaoh summoned Moses nimugende mukorere Uwiteka. Ndarushye muhaguruke mugende mukorere Uwiteka. Worship the Lord. Ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu ariko bisigara. Mugende go ariko but imikumbi yanyu your flock n'amashyo yanyu and herds abari byo bisigara leave them behind. Mugende mwenyine Only you go. Ariko ibintu but things nibibashigikira gukorera Imana and what supports you to serve the Lord stay behind. Mose aramubwira ati Moses told him, ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa. Kugenda twenyine ntacyo tujyanye ntacyo going bimaze. alone is Kubona useless. n'ibyo dutamba n'ibyo twose. We need to have the kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu kuko nta kindi ibitambo. kitujyanye tugiye kugira ngo dutambire Imana yacu. Ntabwo tuzagenda twenyine uko mu bizatuma tuyikorera ibyo uvuga gusigara nabyo birimo. Because what you will help us to serve him, what you are saying to stay will help us. N'amatungo yacu tuzayajyana. N'amatungo yacu tuzajyana. Ntazasigara n'urwara. Not even a n'amatungo yacu tuzayajyana. Nta nubwo tuzagusigira urwara. We shall not even leave you Kupongere twarazibitse. Nta n'urwara. Not even a hoof. Kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho tuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu. Ubundi umuntu nta rwara umuvuyo nta n'ikindi yaguha. Usually when somebody's nail is not left, you cannot give you anything else. We shall go with everything of ours. Kugira dushobore gukoreshereza. We shall take some and sacrifice for our Lord. Kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka Kuko tutaragerayo. Ibyo tuzakoreshereza Uwiteka Because we don't know what you shall be using yet because you have not yet reached. That's why you cannot leave it Yes, behind. ashimwe. Hallelujah. Jya kuri 12. Exodus 12. Kuva 12. Exodus 12. Iyi nkuru yose nyisomye kugira ngo tuze kugenda. I'm reading this whole story so that we move Ariko umutwe together. w'ijambo urahangaha niho ruzingiye. But this is the theme of today's this passage. 12:35. 12:25 35 kugeza kuri 36. 35 through 36. Abisirayeli bakora ibyo Mose yababwiye. The Israelites did as Moses basaba abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Kuko Imana yari yabategetse nimusohoke gutyo gusa. Basabe ibyo kujyana. Ask everything to go. Ntabwo ari ukujyana amatungo yanyu yonyine. Ahubwo Ahubwo mujye mu mazu y'abanyegiputa. Mubabwire babahe n'ibindi. Tell them to give you their precious Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa. Ntabwo baburanye barabahereje. They never resisted, they gave them. Babaha ibyo babasabye. Banyaga abanyegiputa. Bagira bati banyaga abanyegiputa. Subiramo. Repeat. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa. Babaha ibyo babasabye. Banyaga abanyegiputa. Nakuzana ijambo rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo kunyaga abanyegiputa. This is your time to play. Hallelujah. Naje ukubwira ngo igihe cyawe ni iki ko tunyaga abanyegiputa. Igihe cyawe ni iki cyo kunyaga abanyegiputa. Nakuranyumva. You have not understood me. Igihe cyawe ni This is your time cyo kunyaga abanyegiputa. to plunder the Egyptians. You are asking me, how will I plunder the Egyptians? The Israelites, it was easy for them to leave and go empty-handed.
ariko Imana yasanze ari byiza But God, it was pleased to God, ndetse ari iby'igikundiro even God, kandi ari iby'igiciro ko batagenda nk'uko bagiyeyo ahubwo ko bagenda bamaze kunyaga abanyegiputa. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kunyaga abanyegiputa. Reka nkubwire, let me tell you, iyo ukijijwe when you are born again, uvuye muri Egiputa, you are leaving Egypt, ariko kuvayo but coming out utavanye ibyo ugomba kuvanayo without plundering nacyo ni ikibazo. it's a problem. Biroroshye, It's easy ko wakizwa, to be born again, ariko birakomeye but it's very difficult ko waguma iyo to wagiye stay where you are utashoboye kunyaga abanyegiputa. without plundering the Egyptians. Ntabwo uri kunyumva. You don't get me. Biroroshye It's easy gukizwa, to be born again, ariko birakomeye but it's difficult kubigumamo to stay utashoboye kunyaga safe abanyegiputa. without plundering the Egyptians. Urambaza ngo turabanyaga iki? You're asking me, what are we plundering from them? Iki ni cyo gihe cyawe. This is your time. Ndabizi ko ibyo nkivuga bimeze nk'umugani, I know what I'm talking ariko about. ndakubwira ngo bwira uwo mwegeranye ngo iki ni cyo gihe cyawe But tell your ko neighbor, tunyaga this is your abanyegiputa, time to plunder the kuko Egyptians. dukwiye kubona ibyo gutambira Uwiteka Because we Imana need yacu. to have something to Dukeneye sacrifice ifeza our Lord. n'izahabu We need kugira ngo gold dushobore and gukorera Uwiteka Imana yacu. so that we serve our Lord. Ntago kugenda gusa Going out byubaka alone. katedrali, We cannot build ntago cathedrals. kugenda gusa Only going out byishyura umuriro hano, does not pay bills. ntago kugenda gusa Going alone bizana intebe mu rusengero, ariko dukwiye kugenda tukajyana n'ibyacu kugira ngo dushobore gukorera Uwiteka Imana yacu. the Lord our God. Haleluya! Hallelujah. Nta handi bizava It will not nuko come from umwanzi abirekura. Ntabwo ari uko bidahari, ntabwo ari uko bidahari, birahari biri gupfa ubusa, birahari biri kuzerera, ariko bikeneye umuntu wabimenya akabwira Imana ngo nkeneye kubigarura. Ukomeze si kwa kabaye umeze. The way you are, Ukomeze it's si wo not mugabane supposed wawe. to be. That's not your portion. Abisirayeli byari byoroshye To the Israel it was ko easy. bavuga ngo Imana ishimwe ko idukuye aha, God, bagashorera we are going bakagenda, out at home. ariko kugera hakurya But God bari told them burebane behind bakabura icyo batangamo igitambo And they don't batambira have Imana something yabo to sacrifice bagasubiranamo, to God. ariko Imana irababwira ngo mugende mu mazu Conflict yabo. among them, but God told them, go into their houses. Kugenda Going nta out poromosiyo without promotion. ntabwo uri bunyaze You umunyegiputa. are not going to Kugenda to n'ubukene plunder the empty. ntabwo uri bunyaze Moving umunyegiputa. poverty, you are not going Kugenda to usize plunder urubyaro the rwawe empty. ntabwo uri bunyaze umunyegiputa. Kugenda usize umuryango wawe ntabwo uri bunyaze umunyegiputa, ariko birakwiye ko tugenda tukajyana n'ibyacu And we byose. go with all our belongings. Yesu ashimwe. Praise God. Iki ni cyo gihe cyawe This is your time ko dushobora kunyaga abanyegiputa. that we can Iki plunder ni the cyo gihe Egyptians. cyawe This is your ko tunyaga time abanyegiputa. that we plunder Iki ni the cyo gihe Egyptians. cyawe. This is your time. Haleluya. Hallelujah. Arababwira ngo mugende He told them, mwinjire mu mazu go into the y'abanyegiputa, houses of the Egyptians. hanyuma nimumara kugeramo And once you get there, mujyane take bagende bashiramo, with you so they shiramo, ask you. shiriramo, bagende bashiramo, So they put bagende something. bashiramo, So bagende they put in bashiramo, your bag. bagende bashiramo, So they put in your bagende bag. bashiramo. So they put in Iki your ni cyo bag. gihe So bagende they put in your bashiramo. bag. Bagende bashiramo, mugende Go out. kuko kugenda ntacyo mujyanye. Because going up Nimugeraho muzagwa isari, When ariko you iki go, ni you cyo might be gihe hungry. bagenda This is bashiramo, your time. bagenda bashiramo, So they put bongera in. bashiramo, So they put hanyuma in. bongera bashiramo, So they put in. kugira ngo mubone uko So they mutambira put in Imana. so you have something to sacrifice to the Lord. Iki ni cyo gihe This is your time. kugenda wenyine, Moving along. nugera uzibuka abawe wasize. When you get Kugenda there, wenyine, when you get there, uzibuka urubyarwa ntabwo you shall uzayikorera. remember spring. You shall not save him. Kugenda wenyine, Going alone. uzibuka ko abandi bitanga ntabwo uzayikorera. Remember Kugenda other wenyine. things. Going alone. Birakwiye It is worthy ko abana b'Imana that the children of God tutagenda tudafite ibyo gukorera we Imana. don't go empty-handed without Ntabwo to serve the naguye. Lord. I've not Ntabwo navangiwe. backslid.
I'm not confused. It is worthwhile that we pass through the tents of the enemy. Tell him, restore, bring back everything. Ni njyewe nawe tubigira mu ruhare. Turinjira mu mazu y'abanyegiputa. Turabwira amahema y'umwanzi rekura ibyacu. The tents of the enemy, release what is ours. Nkubwiye kuri bujye kumuturanye utarakizwa mwene data. I'm not telling you to go to the neighbor who's not yet saved, but it is in the spiritual world. It is the world of darkness. Your belongings in the spiritual darkness. Your inheritance ubutabazi bwawe buri ahantu umwanzi yabufatiye hari amarembo yabufashe ariko ndavuga ngo muri uyu mwaka w'imbaraga z'indengakamere zifungura imiryango buri muryango wari warafunze imbere yawe buri muryango wari wahindutse igikuta imbere yawe ukurwaho mu izina rya Yesu. I know I've come to prophesy over somebody's life. Birashoboka ko nabwira babiri ntacyo byaba bintwaye ariko abumva bumve ndavuga nango naje guhanura ubuzima bwawe buri muryango wari ufunze imbere yawe utuma ushaka kugenda wenyine buri muryango utuma ugenda witotomba buri muryango utuma ukorera Imana wikoreye amaboko ufunguke mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Iki ni cyo gihe. This is your time to be restored what is ours. One Assyrian guy, he was respected. In the second king, he was respected. He was a good warrior accepted. He had a rank. When you saw him, we could tremble. When he would say, he would sit. But he had a leprosy. When in the hidden place, he was scratching himself. He could be in a meeting. When the heat comes, and he will be sitting next to the AC, and he feel like uncomfortable, and he go into the toilet and be scratching. He had leprosy. A time came. A slave girl. Now think about the leprosy. That was to the slave girl. And she will go in the house. And the slave girl said, in my homeland there is a God. Even though I'm a slave, in my homeland there is a God. There is something my Lord can do. And the mistress went and told to her husband. And he said, Lord King, I gave her a recommendation to go and look for a God of Israel. She went. He went and was healed from his leprosy. Hallelujah. Hallelujah. Together with the glory, there is leprosy. Together with singing, there's something wrong. Together with the protocol, I stand and feel something. Together with the preaching, there's something that's together with leading the program and weeping in my heart. Together with attending the church meeting, I'm about to burst. But this is the time. This is the time. This is the time. To serve the Lord without bat. I don't know how many bats you have or however's you have next to you. But it is worthwhile to serve God without the however's. That girl who sings out loud and weeping, not weeping, not singing because she's filled with the Holy Spirit. There are 3 types of weeping here. They are tears because we are filled with the Holy Spirit. There are tears of waiting in vain. There are also tears to convince us that we are in it. All of those types are there.
hari n'undi wuzuye imbaraga z'Imana wananiwe kwihangana aranabifata bikanga. hari n'undi wazanye inkuru nubwo tubona yicaye munsi y'iki gisenge umutima uri ahandi arimo ararira. ariko twari dukwiye gusigana amarira y'ubwoko bumwe. But we should be having only one type of yuko imitima tears. yacu yizerera kubaho kw'Imana, Because our yuko hearts imitima are yacu yuzuye filled kubaho with the kw'Imana, Spirit. yuko Imana Because yatugendereye our mu hearts are mitima. filled with the presence of God that the Lord has visited us. kugira ngo So that uri hano ufite inkuru ko bari bugutereze cyamunara, when you are here and you know your house is about to be warira amarira yo auctioned, kuzura umwuka you will be wera. crying the tears Hello? of tubwiza ukuri, being food with the Holy Bwiyongeza byose Spirit. Let's be ndabyibagirwa. genuine. nunabyibagirwa gato Even if you forget for ukire a nguriya while, muryango after you get out of the gate, inkuru irongera the story will igusangeyo. be facing you. ubwo ati ongera unsubirane ntahane. So now, take me back home. subirana wansize ku muryango You left me in ntabwo the usiga gate, hano, but nsubirana take untahane. me back and let's go home. ariko iki nicyo gihe, But this is the time. iki nicyo gihe This is the time. icyama ukabimenya, Yeah, if icyama you can ukambaza be ngo aware nkore of iki, it. icyama ukambwira ngo nkore iki, What can I do? nimba igihe ari iki nkore This is iki. the time. What can I do? hari itsinda utakabaye ukibarizwamo, There is a certain group you should not be belonging to ubarire nabyo anymore. mbivuge. ariko That- kwa where kubarizwa also muri I iryo say, tsinda hari ibyo utari but because gukora. you belong to that group, there's things you are not being able to do. hari itsinda ubarizwamo, There is a certain group si you ryo belong wakabaye to. ubarizwamo, You should not be belonging ariko to kubera that ko ari group. ryo ubarizwamo But because you belong hari to ibyo utari that group, gukora. there are things you are not doing and you are supposed to be doing them. hari intebe wicayeho ahantu, There is a seat where you are sitting kubera ko somewhere. ariyo wicayeho Because that's where you are hari sitting. ibyo baranga ukavuga ati njye sindi bwigore njyayo. There are things they announced and you say, I'm not going to go there. rimwe na rimwe n'igihe tuza tukagera ku muryango, Sometimes we come and reach the gate, amajwi y'abana bananiranye akagusubizayo, and voices of children who are difficult to take tukicara you back. uticaye. And you sit uncomfortably. ariko icyama, But I pray, I pray. ukambaza ngo nkore iki, And that you ask me, kugira ngo what nshobore do I kunyaga do Egiputa, so that I can ko ni plan igihe the cyo kunyaga Egyptians. Egiputa. And during this time of Gusahura planning the kwejejwe. Egyptians, gusahura the kwejejwe. holy plunder. Egiputa igomba kurekura ibyacu, Egyptians, tugomba we kuyikorera have to release what n'imitima is yacu ours. yose We have to n'amahoro surrender yose wholeheartedly n'ibyacu with byose, with all- kuko with birakwiye all ko our twenda ku belongings. byacu Because ngo it's dutambire right Imana yacu. to take from our belongings and sacrifice Nawe to the bitabera. Lord. It is good for everybody gufata mu bye ngo atambire to Uwiteka. take from our Nawe belongings and bitabera. sacrifice to the Lord. It is good for everybody ko bavuga ikitagenda ukakimenya ko kitagenda, to say that ariko hari things umuntu are udakeneye not kumenya okay ibitagenda ko ntacyo abyongeraho. and you perfect it, but to some they are not able to do anything in that participation. umuntu aherutse kumpamagara Somebody called me arambwira ngo and he told me, nguhamagaye mu izina ry'abandi I'm calling you on behalf of many muvindimwe, of your siblings. umbabarire, Forgive them. ugende unabambwire ngo bambabarire, Tell them to forgive me. narabariye. I've not been generous with them. iyo ntekereje umubano nabanaga na mama wanyu, When I think about my relationship with your abantu benshi bari mother, bazi ko tuvindimwe, many people thought we are siblings. ariko sinakoze inshingano agomba gukora. But I did not do my responsibility I was supposed ambwira aya to do. magambo, He told me, arambwira ngo ubundi in actual sense, ikikubwira ko uri inshuti y'umuntu, what tells you that you are their friends? iyo ushonje ntabwo When you are igucura, hungry, they share what they have with you. iyo ushonje ufite ibyo kurya ntigucura, When you are hungry and that your friend has something that he shares with you. iyo muri mu rugendo unaniwe ntabwo When you're on agusiga, a journey and you get tired, he does not leave you behind. iyo apfuye uramurerera. When he dies, you raise their children. ku bw'ibyo Because of that, bansabira imbabazi ko nabariye, ask forgiveness from your siblings that Imana ishimwe ko ntimwamumenya. I've not been generous to you. numva mbuze aho njya, ararira, He cried. arambwira ngo ugende usabira umuvindimwe imbabazi. He told me, go and ask for forgiveness from your nabaye siblings. umubyeyi gito. I was not a good parent. icyo nashaka kugeraho ni iki, What am I driving arambwira at? ngo mbaze impamvu nabikoze. And ask me why I did that.
It has been 30 years. You stayed orphans and I did not take care of you. I was not what I was to your mothers. So what am I? What is the point? He told me the reason. He said, the time I was supposed to do what I was supposed to do, I was very poor. I felt like calling you without being able to support you was a shame on my side. I felt like calling you without being able to support you, being children suffering. I felt like it was useless. In other words, he chose to run away from us. What is sad, when I think the situation improved, it was too late. I was so ashamed to come back to see you. But I don't have peace of mind. I felt like I needed to do this action. What am I trying to say? I understood him very well. I told him even my siblings would understand you. Why? Because the poverty prevents you from having respect. Poverty does not allow you to show your love. Poverty puts you in quarantine. Poverty sits you where you cannot sit. You cannot tell somebody you love them when you don't have something. When you don't have something, you feel bad. When you have nothing, you feel bad. That's what killed me. I understood him very well. That can happen to us as well. Maybe it happened to you as well. When you felt you could do good to somebody, but you're not able. What am I trying to say? It is not the God's plan to leave Egypt empty-handed. It is not God's plan to remove God, because what we could use to save the Lord was in Egypt. I want you to wonder on this thing. They were going to the land flowing with honey and milk. Would God not be able to tell them to leave them to filthiness and go into the land flowing with honey and milk and use what is there to sacrifice for me? Are you understanding me? It was easy for God to tell them, leave behind that filthiness. In my logic, I say, don't come out with anything from Egypt. It was easy for God to tell them, leave behind all the filthiness, because you are going in a land flowing with honey and milk. So that he might save me. I don't know if you understand what I'm saying. Where he was leading them was flowing with honey and milk, meaning everything was there. What they needed to save the Lord was in the land. But why did he tell them to plunder the Egyptians? Bring them things and enter into their houses. Ask them, what do you need to take out with? It's because he knows we go out of Egypt, but we go out leaving behind what we need to sacrifice for the Lord. We need to come out of Egypt and we move together with something to save the Lord. Is there anyone getting me? We need to come out of Egypt and come out with what we need to save the Lord. He told them, enter into the house and ask for taxes and ask a bountiful. I don't know the courage they have, but when I think about them, the slaves who have nothing, God gave them a go ahead and take everything they need. And they were favored because
nta n'ijambo bari bagifite hari aho twasomye hejuru ngo ariko ntabwo uzi ko Egiputa yapfuye wabaretse bakagenda Mose aravuga ati rega ntabwo turi bugende gusa Imana yatubwiye ko twenda no ku byanyu nabyo tukabijyana kugira ngo tubone icyo dutambira Imana. We are not going out empty-handed. Sinzi wowe. I don't know about you. But it's possible, but you are not even yet out of Egypt. I cannot tell you to take out what you need to serve the Lord. You are the only one who knows your situation. Have you already moved from Egypt? It is possible, but you are still in Egypt. Don't even dare to ask them what you come out. But if your heart is out of Egypt, enter into their house. So they give you to sacrifice. But if you are still in Egypt, you have no power over Egypt. kugira ngo ugwe ibyo gutambira Imana. Ese Egiputa kuri we yarapfuye bazomwegeranye ngo ese Egiputa yawe yarapfuye. Is your Egypt dead? Ask your neighbor. Ariko menya ndi kwigishiriza mu migani uyu munsi. Today I think I'm teaching in parables. Egiputa yawe yarapfuye. Is your Egypt dead? Nimba waramaze kuva muri Egiputa. If you have moved from Egypt, mureke dusabe Egiputa ibyaha. Let us from Egypt. Ariko nimba utarava muri Egiputa. If you have not yet moved out of Egypt, twisuzume tumenye ko tuvuye muri Egiputa kugira ngo dukenere ibyo muri Egiputa gutambira Imana. So that you order what brought Egypt to sacrifice for the Lord. Bajya bavuga kanongeyemo si keza. Sometimes they say what I'm muri Egiputa nako si keza. You know this Hallelujah. is not good. Ariko kanongeyemo si keza. That one I've added is good. Ariko reka nkongeremo. Let me add it. Na karungo k'ingenzi. It is an important ingredient. Are you still in Egypt? Ariko twavuye muri Egiputa. But we came out of tubambura ibyo gukorera Uwiteka. Let us ask them what we need to sacrifice from the Lord. Urambwira ngo mpazi inkuru zidafite impamvu. Nsomera Yesaya 41. Let us read Isaiah 45. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Praise God. Wavuye muri Egiputa tugendane. For those who come out of Egypt, for those who are not yet, who are still in Egypt, the Lord Yesaya 45 umurongo wa mbere. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Yewe Kuro uri hano we. Yewe Kuro we. Yewe Kuro we. Yewe Kuro we. Nago bitaba. Yewe Kuro we. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Erega ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. What the Lord is telling Cyrus. Uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Niwe ngize. Fasha ukuboko kw'iburyo. Niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ye guhondagura amahanga ari imbere yawe Kuro we. Haleluya. Kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi. Kugira ngo nkingure inzugi ubona aho winjirira Kuro we. Kandi n'amarembo ntazugarirwa. N'amarembo yarafunze arafunguka Kuro we. Haleluya. Iryo jambo. Haleluya. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Ibyo ni byo Uwiteka abwira Kuro. Uwo yimikishije amavuta. Uwo yimikishije amavuta. Ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo. Nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ngiye kurwana n'amahanga ari imbere yawe. Kandi nzakenyuruza abami. Nzakenyuruza abami nzavana mu nzira. Ngiye gukingura inzugi ubona aho winjirira. Kandi n'amarembo ntazugarirwa. Amarembo ntazongera kugarirwa ukundi. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. I'll go before you. I'll be level the mountains. Banzu nyumve. Listen to me. Ntabwo haringaniye. You see this place, is it leveled? It is not leveled. Ngira rero ubaye ufite igitambaro ku maso. Ask me if you are blinded. What will happen?
You go down ariko ngiye kuringaniza kugira ngo ugende hano ritambarara ugende wisanzuye umara ruguwe neza nuko nzaringaniza ibitaringaniye ngakura imisozi imbere yawe nkavanaho ibisumbane imbere yawe nzaringaniza ahataringaniye kurowe. Hallelujah. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Break down the gates of bronze. Uyu si umwaka. This is a year w'imbaraga z'indengakamere extraordinary zo gufungura imiryango. To open the gates. Nzafungura inzugi z'imiringa. Open the gates of bronze. N'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. N'ibihindizo nta kintu kizanka. Nothing. Nubwo byabihindizo by'imiringa ndabicamo kabiri. Gates of bars. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Mu mwijima muri Egiputa nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima. N'ibintu bihishwa ahantu hiherereye. N'ibintu bihishe ahantu hiherereye. Kugira ngo umenye ko ari Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Komera Imana amashyi. Menye ko ari Uwiteka njyewe uguhamagara mu izina ryawe. Haleluya. Ibintu bihishe mu mwijima hanyuma uzasoza umenye ko ndi Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Haleluya. Uwiteka Imana yawe. The Lord your God. Haleluya. Iguhamagara mu izina ryawe. Who summons you by ari name. njyewe Mana ya Israel. Iguhamagara mu izina ryawe. That is summons you by your name. It leads me to read the scripture. Kiri muri Yesaya kandebe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko hari umuntu ndi kuvugana nawe. Am I talking to somebody? Ubutunzi bw'ahantu hihishe. The hidden treasures. Nzaguhamagara mu izina ryawe. I'll summon you by name. Aha. Soma Yesaya 32:1 igeze kwa 2. Isaiah 62 verse 1 through 2. Cyangwa ugeze kwa 3. Haleluya. Yesaya 32:2. Abahaye bihangane bakireho. Yesaya 32:1 kwiza kuri 3. Isaiah 62:1 through 3. Kubw'urukundo nkunda Siyoni. Kubw'urukundo nkunda Siyoni. Sinzatuza. Shiramo izina ryawe. Kubw'urukundo nkunda Inosa. Shiramo izina ryawe nawe. Sinzatuza. Shiramo izina ryawe nawe. Kubw'urukundo ibwire. Nutibwira ntabwo biba nk'uko biri. Ariko kubw'urukundo ibwire. Ntabwo nzatuza. Ariko ibwira Imana ivuga ngo ntizatuza. Think about God saying you will not be silent. Kubw'urukundo gukunda izajarajara ntabwo izatuza. Ntabwo izaryama ngo yiyorose kubw'urukundo igukunda. Wowe nkana uwo yacunguye gusa kubw'urukundo iri jambo ndikunda kubi. Imana izatuma utwe kubw'urukundo inkunda. Kubw'urukundo igukunda izabura icyerekezo ituma utwe ngo kugeza kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka. Ntabwo nzaryama ngo ngereke akaguru kandi njyewe Imana. Haleluya. Njyewe Uwiteka ntabwo nzaruhuka. Sinzatuza kubw'urukundo nkunda runaka. Haleluya. Kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke. Kugeza igihe gukiranuka kwabo kuzatambika kugatangaza nk'umuseke. N'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Uzi kugira ngo agakiza kawe kamere nk'itabaza ryaka nuko kamurika nta kindi kintu kinenge kikariho. Hari igihe agakiza kawe gatambika nk'umuseke kakabitabaza ku bandi bakavuga ngo ni ukuri nzakorera Imana ya Ivete. Imana nabonye kuri Ivete nta nenge igira, ariko hari igihe abantu babona inenge ku Mana yacu. Ariko iki ni cyo gihe ko dusahura Egiputa Imana yacu igakurwaho inenge igakurwaho igitutsi. Iki ni cyo gihe. Amen. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe. Bazabona ukwiye kubahwa. Maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Amen. Uretse gukoma amashyi hari izina wiswe na nyagusenge ashyushye cyane kubw'impamvu ze.
hari izina wiswe na so avuga ati aka gakobwa reka nkite mwiza nubwo mbona ari agakara wenda kazaba mwiza uyu muhungu areka mana mbega amagara reka mwite mugabo aharazavamo umugabo isa kihandagaza bati reka mbireme aharazaba umugabo nubwo mbona nta kintu ariko reka mbireme azaba umugabo hari amazina twiswe kubw'impamvu ariko somera aho hantu. But read that passage. Hallelujah. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, the nation shall see your vindication. N'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. And the mouth of the Lord will be stoned. Amen. The name of the Lord has not funny name. You cannot have a funny name from the Lord. The Lord cannot tell you, I will not see later. I will live among my enemies. Ntabwo Imana yakwita nzabakurana igomba kuguha izina rishya igomba kuguha izina rishya ntabwo uzitwa nzabakurana ugomba kubona izina rishya ritanzwe n'Uwiteka. Given by the Lord. Rakasaya rababa izina rishya, a new name. ntabwo ari nyirakamana. It's not a small God. And the other bad names that we all know shall give us a new name. Think about God sitting and say, my daughter, I give you a new name. The beauty of it, no one can take it from you. Maybe what you are worthy, people take it. There are some situations you get in and then you lose your name. But a new name that the Lord has given us, no one can take it from us. Because it will be mirroring what you are indeed. It will be a torch that is telling everybody, my God is able. It will be an honorable name. It will be removing the cloth of mourning. It will be confirming the greatness of God. It will be contrary to how people see you. It will be deleting the wrong background. It will be removing the shame from your eyes. Let God give you a new name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise God. This is what he's telling Cyrus, the anointed one. And I will level the mountains. Amen. Amen. Let me tell you. 1 John 4:4. He said, little children, you are of God, and those have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. He who is in you. Did you receive somebody in your life? It's like a roaring lion. Because a lion of the tribe of Judah. Read for me Genesis 49. Genesis 49 verse 9. Uri muri twe abundiye muri twe ameze nk'intare yo mu muryango wa Yuda. N'intare ntabwo ameze n'intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo ngo ni uri bugendane nawe ugakenyuruza abami ukambura abo muri Egiputa ukanyagisha abo muri Egiputa imbaraga ze. Through his power. Yuda ni icyana cy'intare. Judah is urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo yunamye
abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore like a lioness. ninde wayivumbura Who dares to rouse him? inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, The scepter will not depart from Judah. And you know where the king ntabwo is negose aravuga ngo bibe bitya bikaba bitya inkoni y'ubwami ntizava ku bitugu bye. hanyuma wibuke ko Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda, kandi nguri muri twe aruta cyane uri mu isi. uri muri twe ni Yesu, uri muri twe He who is in us ni Yesu, is Jesus. kandi Yesu And Jesus nuwo mu muryango wa Yuda, is the lion of the tribe of ni intare yo Judah. mu muryango wa Yuda. Is the lion of the tribe of Judah. kubera ko Yuda Because Judah ngo abunda nk'intare y'ingore, lies like a lioness. bivuga ngo Meaning, muri Yuda within hagira abantu Judah, batatu baza hano, let 3 people come over. muhagarare hano. uyu ni Yuda. That's Judah. muri Yuda Within Judah, harimo imbaraga there is power zimushoboza kubunda nk'intare that allows him to lie down like a lioness. y'ingore, A lioness. kandi ngo inkoni y'ubutwari ntizava ku And bitugu the bye. scepter of power will not depart kandi from muri him. Yuda Then within Judah, hacomotsemo Yesu, they come in Jesus out of Judah. bivuga ngo Meaning, ni intare yo mu muryango wa Yuda, he's a lion from the kuko tribe ari we of ntare Judah. y'ukuri. Because he's the true lion. Yuda ari igishushanyo cy'umugabo Judah witwa was Yesu. an image of a man called muri Yuda Jesus. havuyemo Yesu, From Judah, cyari igishushanyo cy'intare Jesus, he nyakuri, was an image of a kandi true ngo iyo lion. ntare nyakuri And he ihishe muri we. And he's hidden within him. ubwo ihishe muri we rero Because it's hidden iravumbukana within ibyo him. muri Egiputa It's irabivanayo. coming to Ah! that is coming from Egypt. yicarire. Please be muri wowe seated. harimo intare y'umuryango wa Within you Yuda. there is a lion from the tribe of Judah. icyo utavumbukana, What can you not achieve? uruhare ni urwawe. Because it is your kumenya ubushobozi buri responsibility muri wowe. to know the power that is within you. ntabwo munyumvise. You didn't mu get rundi me. nk'ikaramu mbaho urundi rugero. Give me a piece of paper. sinjya nkunda kusigara muri confusion. nta muntu I ufite don't ikaramu. want you to be ikaramu confused. isanzwe. Just a pen. aha Yesu aguha umugisha. ikaramu isanzwe. Just a fungurira iyi pen. karamu ifungure cyangwa se utiriwe ifungure. Open the pen. uyu ni Yuda. That's Judah. muri Yuda harimo The- intare y'umuryango wa Yuda. During Judah, there is a lion of ariko tribe of Judah nticometsemo hidden. gusa, But natwe it's not ducometsemo even. turi umuti. But it is not only one. But we are like the ink within that pen. hari umuntu utumva noneho. Now, did you get it? uyu ni Yuda. That's Judah, the outer. muri Yuda harimo uyu mugabo witwa Within Yesu, Judah, there is a Jesus. kandi uyu Yesu ntabwo ari wenyine. And Jesus is not nanjye alone. ncometsemo imbere. I'm connected within Jesus. ni ukuvuga iki? What does that mean? kubera ko ncometsemo Because I'm connected within nshobora Jesus, kwandika amateka mashya. I can write a new history. I can write a new history. Hallelujah. akira akumenya nabo umwarimu. I think I can be a good teacher. haleluya. Hallelujah. aka nako kaba kaje. Now that one nagira ngo comes. utagenda na I don't confusion. want you to be ndashaka umenya confused. uwo uri we. I want you to know your identity. ko muri Yuda hacometsemo umugabo Because witwa Yesu. within Judah, Kandi nanjye a ncometse man muri called Yesu. Jesus is bivuga ngo from iyo within. mvuze Yesu abavuze. And when I speak, Jesus niyo mpamvu speaks. ufite ubutware bwo kubwira That's ibyo muri why I have Egiputa the property ngo ngwino to- nkorere Uwiteka. Come, so I serve the Lord. Hallelujah. mfite ubushobozi bwo guhamagara akazi ngwino nkorere Uwiteka. I'm able to call the job. mfite ubushobozi bwo guhamagara kontra I'm able to call the zikanyitaba ngwino contract nkorere to Uwiteka. me so that you mfite come and ubushobozi serve bwo the guhamagara Lord. poromosiyo Have the power nkayibwira to ngo call upon haguruka the uze promotion. nkorere Uwiteka. Come so that I serve the Lord. ikibazo ni ukumenya ukurimo. The problem is to know the one who is within you. ariko ndizera ko Yesu kurimo atari si ugabo. But I believe Jesus is not a little man. keretse wowe n'umuhindura si ugabo. Unless you make him man. You know a little man. ariko uturimo arashyitse. But the one Kubera who ko is within ashyitse. us is mightier. ndavuga nk'undimo. I'm saying the one who's within me.
The one who is within you is able to shake mountains. That's why the one who is within us, many people, he comes and sees the pastor. Is it you, they told us? Felt like he's... Sometimes he gives us a story. When we were about to get married, they called him to pray for a child. The one who was sick, that's why they met Joseph and Karinganire. It's a human, he cannot even pray. But he didn't know that within him there was seated the Lion of the tribe of Judah. But why did you come at 11? And they're waiting for him at 11. When they saw his face, they were disappointed. So why did you come? Why didn't you come tomorrow? Okay, he told them, now that I've come, let us pray. After he prayed, the miracle happened and said, I'll come back tomorrow. And was quiet. And they only came back. Now they can. Now they prepared the Hallelujah. There is a time you appear as despite. wakwimura imisozi ikimuka wabwira ibibazo bikanyeganyega wahagurutsa ibitahagurukaga. You can make things stand. You see, when we chase demons, you don't negotiate with demons. Please go out. Because you have authority, it is only the law. And the demon doesn't look at the kilograms of the law. It's not when demon sees it, he flees. One person, the demon strangled him in prayers and said, demon. Now he started negotiating. But boldness of this lion within us. ubushizi bw'Imana nibwo buri bubwira abanyagiputa ngo murekure kuko arabijyana. Do you know how you felt to chase him and then you beg him? Read Exodus 25. Oh, Numbers. Amen. Numbers 23, verse 24. Dore ubwo bwoko bubadukanye bubaduka nk'intare y'ingore. Ubwo bwoko, the people rise. Uri muri ubwo bwoko mbega? Do you belong to that? Ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore. The people rise like a lion. Buvumbuka nk'intare y'ingabo. Buvumbuka ku muvuduko nk'uw'intare y'ingabo. Like a lion. Ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe. Ntizaryama itararya umuhigo. Ntabwo wari ukwiye kuryama utarabona ibyo wanyaze muri Egiputa. And drink the blood. You cannot rest until you get your plunder from Egypt. I'm provoking you. You need to be alert. And you sleep until the Egypt has released what you need to save the Lord. Amen. Amen. Amasaha turyama, hours we sleep, angana n'igipimo cy'ibyo twirimo. Is commensurate to how we see ourselves.
But if you commit, Egypt will release what they are sleeping on. Because he knows what they are sleeping on is not theirs, but it's ours, but we are distracted. Egypt is sleeping on something that is ours, but you are distracted. But if you are awake, Egypt could release what we need to serve the Lord. Do you remember when Moses was about to go to Egypt? He was not confident. But God was not going to go with Moses. He was not confident. It required God to perform miracles and wonders so that he goes to Pharaoh's God. You have likewise to be clothed with power that makes you go to vis-a-vis those problems. They have ears and they hear. But they need you to close with the power that makes you a God before those problems. Maybe I'm speaking to a few people, but hallelujah. That's it. Hallelujah. Let me close through Obadiah. Obadiah 1:17. That's the theme of the month. I've not yet, I was not led astray. But the mountain of Zion will be the same. And there will be a holy place. Israelites will recover theirs. I pray that you know that within you lies a lion. You might be recovering what is yours. Hallelujah. 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 If you have got something, clap for the Lord. Yes, did I talk to somebody? Midday, did I talk to somebody? Let us stand and Rakaya rababa yerebosaya Ria rababa mana turambara imbaragasha mana turambara imbaragasha niwe watwambika imbaragasha ndavangoreka imbaragasha zimanuke kuri buri muntu ndavangwa amavuta mashya adu ubushizi bw'amanga reka imbaraga z'ubushizi bw'amanga reka imbaraga z'ubushizi bw'amanga zimanuke kuri buri muntu zimanuke ku buzima bwacu zitembe kuri buri muntu reka imbaraga rebosaya rababa rakaya rababa reboseke rebosaya imbaraga zimuri imisozi ndavangwa imbaraga zimuri imisozi imbaraga zihindura amateka imbaraga zinyaga Egiputa reka zimanuke ku muntu uri hano yes akira imbaraga sha akira imbaraga sha akira imbaraga sha ambara imbaraga sha urashoboye urashoboye reboseke rebosaya rakaya rababa ribosaya rababa rekerebosaya rababa riboseke rebosaya rakaya rababa seke rekerebosaya raya rababa baba ria rababa baba riboseke rebosaya rekerebo yarababa baba robo yarababa rakaya rababa ribosa yarababa rakaya rababa baba ria rababa baba rebosa yarababa baba raya rababa baba rebo yarababa baba yerebosaya ria rababa baba ribose kerebo yarababa rakaya rababa baba ribose kerebo yarababa raya rababa baba yerebosa urakoze Yesu mwami nguzamura icyubahiro. Lord, I give you the glory. Aya niyo magambo wampaye. These are the words you gave me. Ndavuga ngo reka reme. I pray that let it create. Areme. Let it create. Areme. Let it create. Ibuye ry'ubushizi bw'amanga mu mitima yacu. Stone of boldness in our heart.
biduhindukira that will be urutare rwo kumena ibyari imbere yacu. Reka aya magambo ahinduka urutare. Become like a rock. Reka aya magambo Let these words ahinduka urutare. become a rock. Ibyari biduhagaze imbere. Now for those what was before us, Nibihondaho. that is going to be smashed. Imisozi yari imbere yacu. The mountains that were before us be leveled down. Hari hataringaniye haringaniye. Whatever was not planned, kugira ngo tubone so that we see ibihishe mu mwijima what is hidden in darkness dushobore kugukorera. and be able to serve Mwami you. ngushimiye Lord, I thank you ko ariyo magambo watugeneye that uyu these are the munsi. words you have given us today. Urakoze. Thank you. Ari abadukurikiye bari hano, Those who are following ari us, abari online, or those online, urakoze kuvugana na buri muntu. thank you for preaching to them. Urakoze kuvugana na buri muntu. Thank you for preaching to everybody. Reka buri muntu yambikwe imbaraga nshya Let everybody receive. zimuhesha guhirika imisozi. And power that is make him to be able to shake mountains. Kugira neza kwawe Let your goodness kuzuye full, usendereye abundant kube kuri buri muntu. be upon everybody. Ugendane natwe. Go with us. Icyubahiro ne tukigaruriye. We give you all the glory. Gukomeye amashyi mu We isi. clap for you in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, abaho umugisha. May God bless you. Weekend nziza. Have a good week.